Setlamo se sa motlakase sa re go isa kgaogo ya motlakase go legato la borataro ke ka ntlha ya go robega ga mafaratlhatlha tlamelo ya motlakase kwa diteišeneng tsa motlakase tse di farologaneng fa e sale go simolola maabane bosigo gare. Mme seo se bakile tiego ya gore e retelelwe ke go busetsa ditirelo tsa thebolelo ya motlakase mo tirisong. Fa beke eno e simolola ke fa kgaogo ya motlakase e le go legato la boraro. Eskom ya re kgaogo ya gangwe le gape ya motlakase e tla tswelela sebaka sa dikgwedi di le 6 tse di tlang. We've been issuing this warning for at least 3 months now that we will have a very difficult period over the next 6 to 12 months in fully supplying the demand in the country. Mosekasiki mongwe a re kgaogo ya motlakase ya gangwe le gape e etegela letsatsi le letsatsi. We are experiencing the worst year on record. If you consider especially that this year, if we look at the load shedding that we have experienced, it is worse than the last 8 years cumulatively. It is an absolute disaster, not just for residents, but for commercial people, industry, for the economy as a whole. Eskom ntse kgaola motlakase gangwe le gape fa e sale go simolola ka kgwedi ya Lwetse. Mme ya re santse re tle go itemogela kgaogo e nngwe ya motlakase le mo ngwageng o tlang.